twebwe icyo tuzi ni uko biriya biganiro yabitumije gushaka kuburizamo imyigaragambyo abaturage bari bateguye umunsi wa none tariki 22. Ibindi ni ibya nyirarureshwa, ariko kuri twebwe AFC M23 tuzi ko turi mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuva umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu. Mushingira kuki muvuga yuko ari ukuburizamo iyo myigaragambyo? Erega amakuru tuba tuyafite, turabakongomane. Ubwo ni ukuvuga ko ibiganiro muvuze ko nta bihari, kandi ubwo niyo byaba bihari ntago muzabyitabira? Nta bindi twifuza uretse ibi turimo. Mwebwe n'iki mwiteguye gukora kugira ngo mwereke abanyekongo ko intego yanyu ari amahoro? Ubuce turimo hari ubwisanzure, hari amahoro n'umutekano. Abakongomani bose havangura, aho bakaba abacuruza bagacuruza, abahinga bagahinga, bagasarura ibyabo bakorora. Turimo turakora imihanda, turimo abanyeshuri bariga, Ebola abarwayi bose baraza bavuye iyo nge mu bice bya leta bahagera hano tukabavura bagakira. Hagati aho ariko nanone hari ibiganiro murimo kugirana na leta muri Doha bimaze igihe bitavugwa, ese biracyakomeje? Ndakubwira nyine hari ikibazo cy'ingendo kwanza, kugira ngo twohereze intumwa zacu bagomba kujya mu kato k'iminsi 21. Burero ibiganiro byabaye nk'ibigenzwa buhoro, ubu hari bizasubukurwa, ariko hari biri gukorwa hano. Wibuke ko muri iryo tsinda nakubwiraga ryo kubahiriza Gahenge, last weekend niho bohereje abasirikare babo 3, haza umuriyetena colonel umwe n'abamajoro 2. Ubu barimo barahura hamwe n'abacu, bagahura hamwe na IGVM aribo basirikare b'ibihugu byo mu biyaga bigari, ICGLR, bagahura na MONUSCO ishinzwe logistics, noneho na 3 bacu, noneho bakubaka ryatsinda rigomba kugenzura iyubahirizwa ry'Agahenge. Dukomeje nanone kandi vuba twabonye mwarakiriye abandi barwanyi bashya barenga 9,300. Umuntu ashobora kwibaza, ese ibyo ntago byaba ari nk'ikimenyetso cy'uko mwiteguriye intambara ahubwo aho kwitegurira ibi biganiro? Icyo nakubwira, nta ntambara dushaka. Icyo warubaje rero cyari icyo kubaka amahoro n'umutekano w'abaturage mu duce twagezemo, kugira ngo ya miyoborere mibi irandurwe burundu. Hanyuma ko hari raporo nshya y'impuguke za Loni yasohotse ishinja AFC 23 gukora ibyaha bikomeye cyane, birimo kwica abasivili, gufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse kandi no kubakorera iyicarubozo, hakaba nabo mwinjiza ku ngufu mu gisirikare. Ibyo byo mwabivugaho iki? Niba warakurikiye iyi video yasohotse amashusho, abasirikare se ntibabyivugiraga bonyine. Umugaba w'ingabo General Sultan Makenga yarababaje ati, ninde waje muri aka kazi ku gahato, ninde bafashe ku gahato? Navuge kano kanya tumurekure atahe wabo. Hari uwo wigeze ubona? Nta n'umwe dufata ku gahato ngo ajye mu gisirikare, nta n'umwe utujuje imyaka ujya mu gisirikare cyacu.